lo Great Roxy Army Jasemet di Mahasau Autonomous Council Revenue Department men ke pangdakon lake khere nangji lapen elama ki pencheng lok long le elang bir be nangji labang so ke matha pang cinta pe raport Revenue Department atu labang so made long le putha matha parsiksi long asuk kali dia tompat di masa pitame mar pitame jiminaga pitame lapen garbi pitung tame haladak jong si dol tribal ari somar ba asarmar amstame lapuson cepangri kok temate dokok program pe long le arak samangke ada ikek lapen long le arak le ke long le lo program pe voting right da automatic available kasi labang solam la dak ni khanje family apransi akira sarte katha pransi apor ko lapen based on labang soja kong ko napen sikilong ma alang li pen khatmot ko nili alang li phat 6 schedule ateng pen alang li phat nili khatmot ko masih ada circular na pale do masih alang li pen sinon lang content ko circular notification to in order to preserve, protect the land of indigenous tribal people of the Mahasau district and to ensure non-alienation of indigenous tribal land to non-tribal, the Mahasau Autonomous Council, Haflong, is pleased to order that henceforth person, male, female, belonging to indigenous tribal community, if married to a person, male, female, belonging to non-tribal community, all the rights of land as tribal in the district of Mahasau shall be ceased. This order shall come into force with immediate effect. Kasohirang Secretary Revenue, the Mahasau Autonomous Council, Haflong, 17 June 2023. Daban ke ipu abangga lalo, male and female ku, pinso tunda bang akhai fan tribal kaliatum fan enden lo te alang ita along le jata bedet ku. Lapen arloso bang atunta bang akhai atuma fan cepang rikok lo ku dan te along le pela jata bedet ku. Angi along le kawelo pulang te ahogalam lo lake voting right vote ki PG apan aja ko bedet ku. Kuson si alang litu di Mahasau pen order pilo ilitum Karbi Anglong Autonomous Council tak klaim nangi dolo deta non anda klaim teklan nilitum ka sini ke Khasi Hills Autonomous District Council atum silam lo lapen Mizoram ta government pen masih opinion law la son silam lo ta chubinam tam mana ke governor bang suhi herek kusitu laan begitu lapen non ke podunde ke itum Karbi Anglong na ilitum Karbi Anglong tak klaim kapag perang ng iya tumlo sa tanong ang taklim ng kailan laso lang lapen laso di Mahasau pas dia perang labang so aron ketiap perang Khasi Hills Autonomous Council atum klaim dosa kasi laso putar ang lagi kupilo puy hala tum si kamat hap pram jada son ma madal tum si siksi dula tengpen ke jokli ma prang menta nang kembong ke na posi alang itu ke pram jada son ma son se dali patar nili ke sini ke Khasi Hills satu bang ke klaim ajir ding chuhoi lo ni country po bag dutan lo la ke klaim tan lapen hala so ki ching ke la alo ma pe pas pelang hala wan so den nang libom lo ke ching ke cuma atau bang ke klaim ke ching Khasi tu bang ke klaim ke ching ke tribal population doping nangji lo ke klaim lagi ni kan thom kep apran dan si latum CEM masih award ki pilo dona bang asomar bang kretroxi do apenan da inurvet apiso da inurvet la son atum bang kretroxi do latum masih award ki pi boxes ki pi la ni kan thom kep apran la klaim lo lang itu
lapen la pige non a pige cuma ngatomba council pen masih allo masih selam dia tu ke cia tu mapan ke do arlusuk pun hapin so taman upe arlusuk tu anke arlusuk umat ni cuma piyong si tribal piyong si non tribal tu mapan penan do kok pulang de alam li ke non tribal tu ni ta patriarchal family ke di apena na kursi ke nani ke di itu karge itu kalau pun rakte mah lapo osi apena na kur endo pulutan te alam li doktor Chakrabarti Bupini si tok na nang poke lapo lagi automatically alam li khasi gali dia lo lapo si alam li long li lapen voting right lapen chapta trading license lakado ita long le usam si chomang adu bitik dan lapen Mizoram ke lake Chune tu ke dampa ningkan ke thom prang ka dulong ke gubernur ari deng situ gubernur sohi ke rek ko helo Kalau kira department lo kasi laso ateng aron ateng ben itu langkamu program ke 6 sidul kacit reserve pate 6 sidul labang so aron akipita ateng ben ke klian ke khasi umprapcet ini sini ateng dit nah kalau kira department lo sana nang ngatu ko lasinon adung jadi Rajesh Tisu Along sudah po Vice President. Nang lidung-dung men kamatha babangso asik sidul ateng pen non di Mahasiswa Autonomous Council tumke babangso aron Islam del. Ante di Mahasiswa ta asik sidul pen sige cari lo karbiang lo asik sidul pen sige cari lo. Tangte karbiang lo Autonomous Council tum puti posike mahede. Tuliram rong hangge de akai sarjaya katar pan arboretum lo kang cek tibul ke teng ke haidit Kami non la soal ka selama kan kopi ko siya ayat. Nah, ang ini kan momen kita. Laso bukan milik sini tengok tu di bahasa Autonomous Council itu tribal asupi yang si mande lapen tunjuk pula deh along leke long leke. Laso orang bang alat Land Revenue Department kan kepanggan. Labang mimpi kalam lo, nasi non itu dah kami non Autonomous Council itu, Kopi pot ayat tu. kopi posi klaim terkait. Hal ada di bahasa Autonomous Council itu mereka klaim sekser. Ladang itu kami non Autonomous Council itu pilo klaim terkait. Nasi cita mana yang sida, aki jutsi bangke itu kami mau orang dah kecil lagi bang, hello. Hala council ini tu mah karya tu council kacari ada non kita bom MP, MLA, lah pen ke ABC, bas CA betul. Ketek si bagi. Ketek kunat pun sih klaim ke pancing boma, hala banci ni, luar bom banci dah betul betul. Lah si kunat pun sih klaim sih lah bang suar non bangke itu ke klaim pun nak pacok ya boma langsung banci ni. Lagi ala lu sih dia bom. Isi lo. Ini apa ke lah hello, alam itu non ये लोगों का नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का होती थी नेशनल पार्टी बीजेपी का नेशनल पार्टी का तो विदेशी नहीं लो अलग तो अपन हाई कमान अतुम सी कायता सक्चे कोखेल तो अपन हाई कमान अतुम कुपी मगिपु हला सोते हैं इसी नॉन के लोगों का काउंसिल सीएमईएम के अर्जुना को लाभासी अज्जत का बंसो काउंसिल लोग अमितांगा खे अपन लापेन अमितांगा लोग रियल अमितांगा तेरा अपन केमिसेम कचिकेम जे अपन लगा तुम claim hek de no lapen claim dah he de no claim di bom da lang dong hai kamal tu sikar ber cek lasi non kar dino ngara tu kachine ni bang ke ini tu council om jong si ding ha teng be ni thang khe bang ki phir thik icharai kom ji aja kom jong si semar ji ta pen char jak ji ni thang om rio si phir thik ben cherai kom ji puro de itu council om national political party elected atmo tham da kan pachari de lo नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तो मां बाहर है नहीं लालू के ini तुम रीजनल पार्टी जो सिंह हाई लोग तो इन तुम इन्हीं हां लिंक बैंड काउंसिल लोग तुम जा को मतलब 6 तो जा को तुम चिकन नो नॉन दी महासा तुम के क्लेम लोग तो था दिमागों का हो रहा के नेशनल पार्टी लगा का बीजेपी लो इतना हाल तुम मांगे इसी बाके नेशनल पार्टी के पिलो अलग तुम के फिर रिपिन में था के बोला बोलो सब क्लेम दे itu mah council sih yang tulis orang mana claim dia jo dipui bagi alanjong sih aja kongsi sih angin dari pinggir sih itu efisiensi kita teman kita ni kan kita tak kira ni
alang wo si ko ta hailom na bo hailom bare na ala na tingi the na bu te special si phat ka phire ran tin jo chok si de ji abi thang khe ke misara phata klen ku janing angkin bang si pathe khai nai mati lasi alang ita hala devolar gol sa sam chali uta devolar gol sa ta la doktore kali ala thang gali ba ohi tu pik bang ku gali ta la no doktore ta degree se ban malum mati ta la people tu rong ha le mai de lasi chali tu thai si bang ge lasi hai command de tu pele lang le iklem kleden ni iklem hai re ni bukali alang mi thang khe phanching ho nai la halu lasi itung ini hang teng bedo si klem te Karbi Autonomous Council ke regional party si chali le ko la halu ni si la alo ko te itung claim hai ko Nasi non alali pene paklar pongge la hendo la non kido bom a government atung dasane tulira mong hang kan chenglok tim kar benglok atung pan ke jong hele pang ni sita latung ke national party long sido kok lopot hala high command kung sila tumane bung hai to ari ra lapot atung ke mai helo usia lang ni pande hangak kasi akiro pilo non rajan timung apani kajukan tu mangala helo karbiang long ta BJP lo NCL ta BJP lo sta NCL bang pas dia dalam soal ini karbiang long Autonomous Council tu pi pas ai dia imon tu bang kafire mas tuliram long ha mate MP Oren Singh di tuliram bang kafire mate bang thong bang PMLA tungtong tulira imon tu bisa sama bang kafire re ma la so putha kali anta atima putha ka asik sidu lo putha ka Autonomous Council lo kopi lo ka cepre ke ni liga ke thelong ka thang ka cepre gali asila so putha BJP tum kopi ko lo ke mai dia la pen le mai he ko kan ke nalihin pen kopi lo ada la tum sirizana poma mate cari pom na poma la solam na ni Akero piparpik lo nili kacitia ting pulo te la long neron chat kali di mahasau ke itu ngecari tu ning la pen tumiram rong hang ke cari tu vek ni nada tim kar dia no tu cari tu vek ni norma harda itu thengdam long kici so tum ba inut ta hada kitur tu na ba we kali ba kitur tu na ba we council election non di mahasau tu hada dakar biang long kusina tu ka thur long ma laso putha padang na effect na puta ka pire tu lo tu kopian posi hiri lo pulo te bahara tu ke amit thai autonomous na bangso jituni ki 62 rona te kasi kachari ji phase ma ka boli lo non itung thai kam long 17 June di lake long ne rom si ma ke aku komani non tribal art so tum jong si non tribal sa panjong si tum tribal art so tum dolo prote long ne aron ke lake pipelo pusi banghara ke parai delo ada order ape pass delo ante langnam sana tuliram ram hake nani jong he sa posta room seta di nani ke sa posta room je main taguk le chikrong ke lapen इतनी सबसे भाना ना तो निकाल रहा होता फिरे दो दिन कुछ पूरे हैं तल्ला कली नानी माथा रहा है इसी अमिती रोने तो थैगलो वीडियो दे हिमंतो ता रोहांगलो तुलिराम ता हिमंत शर्मा लो आपे ना को शर्मा ता रोहांगलो तुला के चुपती Lasi laso teng buat latum kamat tak konsep lapen aku tar long ke karbi lapen kecia sota ijabe lo ijabe lo pusiaran ke kamat ta apo si longi kenangan aja meja lo jok lo pulang le la ke kibir dia kan lo lagi charli dutha di mahasau asi emalo tim karbi lo tu chithi rak lima rak nahi lagi lasi longi ke dake alam ni putulo punya lo akeli tu kok pokedi punna si longi le mahang ne tek tulang ma ni lasi longi akeli tu kok pokela ke ke thang ne pin alama ti ko ni lasi ki ver te ka polisi tho pi ni pokedi lage kali lo lagi longi ke tumke momota nan kam tu thelo la so ko ana ki do 10,334 square kilometer la si to job ko lagi nong la ana videlu Lasi di mahasau sor phana ke churu bek nahi di mahasau Autonomous Council phan churu bek nahi lagi asi charli tu tha lape sorma ta ronghanga sorma lo ko som ke lage chok ki lasi ke cheso tu phana tu istiven lo ko bakira no tu matha nahi lapen constitution teng pen lake belit kali dalo sidu la teng lagi
Lo kiro ipar pilo rajan timu lapen non ni di dalam support lo pusang pi di dalam sapi. Nang li inut women wing long secretary in charge lo. Nang li suar dulu. Lasi KRBP ma lapen tribal atum suar dulu ma nang li kupilo report. Nang li supi jongsi. Kaprek kece aso pandoko bihari bengli pandoko pulotan ke nang li laso putak pilo komenti. Log esimer lo kado ka beta nili supi bandai sivel lo nali supi bandai sivel lo kado ka beta bandai sivel lo lasi nali supi jong si lason de pulotan nali kopi lo ke pui laso putak komen kopi lo kace thampo rar bantani da Akero pilo lagi burning issue la suatu topik ko bang lagi arjing pilo mantu si suatu topik ta aku ini tu tokso lo bukan tulang mampu kasi nilihin kan ke la puson si kupon dako la ben ini tum chini lo na aruso atum niliso pinon aterang hemau supinon terong hemau supinon laki kensa apanjong si gedo lo lonte long leke ciri sikali 1 inch ta long le lo laki pipen lo laki ate non dima hasau along bangke alada secretary lapen revenue officer halada 17 June 2023 Arni haladak just sign on elogat isar haladak kengsang asu atumakan dima hasaw arlo sotum dima sa punon haladak inglong aghay kito anak tumubangke kengsang asu kan dulute long leke laki jet tapi pelok lapenke amin hangad ding matalake aking sampen asumar sa kami dulong nilugo chepa pas edlo to cirok tong na arlo sumara tum jasime tum ning chibi pontha athema laki ile tum kachini ajakong durat no pot nang khai ching honduk pulotang te nili betha supinon ha terong hem hang chu hem au supinon laki consideration abang ke awe lo laki ilitung Karbi Anglong Autonomous Council atum kiklem Vietnam ji aron lo lasi kadung kawi atum sitami laki keng sahapan tu ajat dori laki tu ta atum an sitami lapuson si awar sai bang ke laki cetu roku laki ilong dia panggil laki Bidingo dia na aku dak isya kenang so nili karjugang tumbang kala hello non ke theklong practical ke theklong kache charam dela son hello long le jasimet ke long dia pansi ke che atum ke la jasimet inglong akhe thum pan kache pangri athema long le je pangri lo program te long le bang chirajung lo po dak pensi bepar bihak lem pensi Muhammad Khan ha Bihar puno West Bengal puno Bangladesh puno kami dak penlo lapen ong tu ngake samang dela hello Karbi lapen tribal alo so tuman ke ti dikang ro ti ke che tu la practical impact nge te long alam nasila song si Tripura long kalan plan bom si non bangke Tripura khe tum tame non bangke minority song si to pablo lasila bangke non nangli pendake than lo nangli itu ta leader pulotan ke nangli so pinot bai itu masuk pinot la song de pulotan ke donon nangli hang pulotan ke stame long dia rada bangke dak pen long de lu laplo mo nangli lapuno athema letake dima hasaw sitami bang 17 June 2023 non hela la alang itungke signature adlo keng sang sotum akan dolok lonte haladake dota dolong lelo lapen long le tai check ta long lelo tangte matha parsik lona nizura lapen de khasia tumta meghalaya sitame alata long le lake keng sang akan ke do tum anke alada shilong along sitame la aron patik pondel kesa Mizoram lo taron patik pondel ke tangte kopi opposite Karbi Anglong Autonomous Council aki hai tuliram rong hang nangli phansi ni nona ye kan karju kopi opposite nangli la keng sang aso phan he kopi opposite nang ladak nangli ladak pe do tur bi opposite nangli bota Karbi avot kan ki hai kali keng sang avot ka sikke hai tu nangli la hai alam kan jeke chithrakha la pen kachini aja kong chipedo tha nangli kadu kawi alam nangli analyze pamekha pipon ma ilitung akhai tenon ke population ta virbom lo lapen ilitung along leta nangli
la kadu kawe 10,334 square kilometer along leke inchi sita kon ki kalilo mam Meghalaya punot Nagaland punot Golaghat punot Kombon ton bomlo la sinangli la khet inglo ka khai khan sinangli lang chodangji hom chodangji la pen long le pata ta pichoni la pen keng sang atuma khan la dak ili tuma loke arbo so tuma bangke do long le lo ke sang la sila so aku shon bangke lan si than bon bo jasmet long le pi long le ba itum constitution ateng pen piri polam di bangka lo itum long le jok sabi pulo tante ili tum dal yang cikin ako yang piang song ma kali dari gadi itu inghun long hem cikin long ne mati nasi long le bangke itu makenan so posi itu political science kacali itu anget pekom di isia det kim ji pulo te solution ko elements nai ada kecengsi bangke lah lo territory government de ason population la itu donan di de kasi population tabe bang kice panjong si dar pipi tung dai lo sonda dodam de ja dokote dar bi yang bombay lo song bo nok si chen se do lo te ala itum aphaya bangke itum jum di produksi se do su thoko kasi lason awda di papas ke akiro pipar pilo di masa termas council atau mata choro nanji tapi non nam dupino nan kaseme take Lamdon aku thak itu tum ke cheng pen since 1953 1951 1959 lapen 1969 lapen 1995 2011 lapen 2021 labang so Lamdon itu hurkimo ing chapen nangam lo protante jakong dipat kali ini tumpan jakong ke baci pula bangso kace somalong bangke itu macakong dan tandur pen kasi jasmet lagi Lamdon protante ekor puta pulo itu agreement puta pulo government na itu labangso jakong mucot lapu som si kace hangi polong itu aja kong nang pendur pet atau pet lasi laso puta kopia posi itu lason kace plan nang kopia posi sarkar ko warsana yang dia nelia prangsia kai sarjaya kata masih hekpen hadur pola sopi ini rajas di Solo nampo la pen sopi rajan timur la pen sopi kam sakilong ni nampo nasi kopia kalau salah government to masa dia itu malida satu mungkin kek problema pada high command alam bicara jo kono laban produk meran ekor kasih tolong itu ada bang Jepang guring dia itu Constituent Assembly debates along amaksi harukre sirkebra sirkeb aningkan ada lam ketan no tribal atunge la non modern law modern ahun aron hai hui bang adet hai hui ke anaron lai hui ke nang thek dun dik nang thek aluchi lurcha ke nang thek nagar chini dun sumprum la potsi siksidul la to phan silam pinanggi pura itu amat siksidul silam pitu deta siksidul aku chini tu tedet aku kacini ji ta bor itu tedet election high lo de choklo pachukai pen election high lo de choklo pan ma tha turong aman aron ki thek nangi la bangai buji ya det pen pot haro kresir kebra hokebra ke thomaninkan ta Assam government bang nang impose that Assam Land Revenue Regulation 1886 Assam government sinang bibor idet halabang sohot ilitum a CEM Horsing Teran lapen chairman ke CS Teron arukom lapen ke advisor pi dia bangke lage Janardan Pathok atumlo halabang sohot ta amit hang karbiatu longlik pata keceron aron ke cewar tu jorsi Assam government bang nakip bibor i aporsi enun kudet nagi bibor i dalam nagi bibor i pulo adema siksidul atengke nang bilong lehala nang bilong le setala tun nang bibor i det amat deng dul bor i det lada asor hang na pupede la lo ke chok ke hala sota Lamdon le je tok ti sita jer pu ke bondu pulo mene ko kai de pulo mene la son ching vai la ro kong lo amat si hala tun ke chini lor no mikir opora apor la tum phange chata biul ku chini det no amat nang bibor i det nomor 1 lai lo la pen ke son bange haro kresir kebra po kebra hinia dingkana mat lo
council interim body ke biar interim po alam le pupi sita interim lo lake interim council election avepin masih gitu kalau sota bang polo ne pin ne kecil so domhan member pondet janardan pathok ame amat alam lige dharma kam sih claim kursi ke ban amat alam li politics na claim dun wrong lapen ke council and deputy chairman ang mandun dia lahilo ke sikidol kapi puking lapen ke haro kresit ke bra poke kresit ke ani ko long lia ron silam nang ji puge dolo hala paragraph 3 long amat kasilam pia bangela ke karbi inglong arat bangke chirai nang ya ron silam nang po amat bange haro kresit ke bra poke kresit ke ani kan ke kecil atau han long lipinang jeep paron abang silam turong lata ke kacamata ke jalak piglo muse mata lo bod long po jalak lo ni tum ai wong po boleh hai ke hai bom lo lapen hala long lita deta bang nan cirai bom lo lapen non an ke bang atum omuna tang ceplan tang lo po an ke haru krisir kebra pro kebra sir ke paningkan Autonomous Hill State APHLC itu umpan lo, amat nang ni pulo la Kongres tu pudu la bangsur CS Teron, Joy Singh Doloy, Soy Terang, Dhoniram Rompi, alang litum la pen Joy Botro Hajar, alang litum pulo itu Autonomous Hill State nang ne, itu more power si nang ji pulo. Amat nak more power ke hang dun hor amat less power bincang tu dek, alada. Paragraph 2 subparagraph 7 along with the approval of governor to bracket our law tablu to thought nala da aman non ke law ta silam ta itu ning ke hangaten ben silamun governor ani nang sikroy dun dite nang silam nang le governor pole te la Assam chief minister nang sikroy dun dite aron silam un e ku plan bide la de la ke more power to amat less power ke om muncak, pemat om ini muncak power si bantu deh. Nanti aku 1995 aningkan. Nata itu Autonomous Hill State si ke hando, lapen ke hando, lapen parti mata ASDC pulo, Autonomous State Demand Committee pulo. Alang itu sohidun tule lo. Kado ya bangnya mesen lo, asal kapre ke hino aman kahe no nei ke la long liaban. Hala paragraph 3 long ke transfer long le tar mane ke chetom han ke jong ke se ta long le pi long le pala hadak do long la si akista si Timon sawian akis la pen Mr. D atu case ka cetan ha high court along pen supreme court along ta la transfer ko alienation ko hobdo alam the ka videt pen aponsi alam litum rem det lo ke chetom han long le pi long le det lo amat ASDC itu muhut abang mathadun krang cini dun dedet lelo amat hala mikir okora po karbar do bom lang lo pujo amat bangke close polong alienation of land po ako cetok dun tudet amat non ke kecil tu mananda long le pimi walam non ke high court le supreme court le itum dam kita case ta high un elu non ke plan ko bangke lage ASDC atau mahkamah anke aku lancok takalilan kaita more power ku UPDS tunda more power ku lelo ke hangke autonomous state lapen more power ku lelo amat more power ki en hor bangke paragraph 2 subparagraph 7 lake council aputal lage autonomous council aputal la bangke la election ka pedua ron voter list kasilam aron kasilam la bangke amat UPDS tum kasohido na bangke netum la bangso ajak kong ke nang nelu Assam government tum le right that not Wikipedia that ke hangge more power po anya less power ako muchot ajak kong pulo muchot ajak kong en nun turong anke ako 2021 aningkan September clear ni UPF KNLF lapen KPLT mane ni atumpen ako lo aron London cetok lelo MOS cetok lelo lata more power lelo lata state autonomous state ason lo amat claim to bangke
council election ka pedo la pen voter list ka selam da Assam government le cerai det non ajak kongta nitu na long pen pon det non la pen ke council administration da Assam government le cerai det non pu 2.9 na long set top dun tudet dia alam ma ge la ka che plan I akhe ke ilidom alidara tu elected tame elected kandidat tame hilikot alidar tame hilikot alidar tame alam lidum arona bang charli ledet chini ne det lailo alam ke thin na ye la si non lidum APHS yang mongda aron jom si tum ningje je asam ason kaprek ningje pensi munit tum aning pampang deksoi akam claim chot pulote dangte mo ilitum ta election hai det son atu ke non tulirama teng ko je plan tu legi ke lam legi Akhirnya bilo lasil nang lihat teng pulau tante aron abang cali pamene video satu Charlie, mari lamen rat atau mangga jelang nih akhe constitution ye pak jenam lok Indian constitution ye pak jenam lok ke tharok ko bakse andi sik sidul jenam lok pulau tante ipak dan jonge sita sulini bakse andi itu cupang rumpe nam lok pulau tante itu mat ali itu uji lah pakai lasi komen sisi ni nang encot ko apang si raden timung long sendiri daptu ko labang so MOS ba MOU punon lamdon ekor kacit to kalau keceng si bangga lahelo asap si government tum nage thak itip amut kipele than pongli bidigan lepe keceng si mo pen pulo deputy chairman invite interim council number 1 ke chok chilo number 2 bangga 1959 long yaron de Assam Land and Revenue Regulation Act pelu chok lo thoya jolong le ro kalau report kala 1953 bang si Assam Land Regulation Act hala bang pelu dum chok lo lapen 59 hor bang ke lage land transfer of land Mikir Hills land transfer of land act 1959 tu selam der lo amat kecil tu hantar long le pilih apa selam tu deh kalang lapen usah aku dangsunan 1969 hordang ke hempre watil election tu teng munde del di lapen halada more power hangom hut gopen pulom with the approval of the governor Pujakuncho lasi 6 schedule as it first enacted along ko itu purdam pen lango te dakto kalima galang de 6 schedule ke selam ke cheng siahut not amen bom not asap jela chelu kaselam cheng hot ke pinchong cheng hot na tu 6 schedule purdo pulang te it first enacted poloke la paragraph 27 jongsi bichunji pulo kante with the approval of the governor pulangde council pen si papas de lo ci papas de itu mah kamo governor pangkat kita mepa ala sote pulo kante angko non mage 6 schedule as it exists today polong non ke do boma 6 schedule long itu halaga phar pudam lo pulo kante paragraph 27 along 6 along nam lo de with the approval of the governor pulo ko 7 along lasi lada cakong ngace baru asap sampai se rodun bomlo lapen MOU hut ASDC atau kaca sign hut kela halo with alienation and transfer of land laso bangge hadak jokun choklo lata 6 schedule lo transfer palam the masih ave constitution lo ke a question masih ave lo laisi lo lapen MOS 2011 lo bangge panchayat aron nang jokun lo lapen election ki padu lake entrusted to state election commission hini aja kong jawab pin udah lapen non latest kinamtang 2021 materi itu di ekor 2021 song drop atau ma ekor alam don long kelano long recap ipi lapen council aja kong ke DC masih tidak polalo lapen lason gutla kaprek itu kan aja kong nakro lasi komen ini tinggal dinaken silada lasi lasote mulo teng kar dia tum ningkan kuan itu mere kunala lapen lason si alida satu tal lubong lapen rat tum tal lubong lang kote itu ningkan kuan sampai penglakuan jar jatuh lang lagi non engkau lo lapuson jom si tu nija ko meno cipier lo ke magini lapen asap pun dibaciru cerah hala song trop informasi tau kota public bate ekor rekrutan kaplu kawe di ar biang lo ke thengkiri song lo am ba bala song lo ana tumta upisi ekor ke to ba rakan lo piklang dane ujuni ripik lo apa tai patai cumi ripik lo kata
Karbi Anglong Autonomous Council pada tim Karbi Anglong tu masuk dalam tim Cini serta iklan ni. Ama halasong pro tu pampu macam tweet, halasong pro tu boleh macam tweet kan itu. Karbi Anglong rat apa masih macam tweet, dulu lah tim Karbi Anglong tu kan. Nasi lasong pulau tu lagi noningkan potro kan bom sila ke, atenon already bankrupt, MDC bank KCS tu nungguelo. Next another not 4 years pasang dulu MBC election harus suci bangke nang tutun po bangke bangke po nang tutun po ningkan kep lo puter bang konstitusi ko throw to harus suci rakyat tu agar lagi ningkan kep mesti tak biar lo julur pun lagi lo kini lo lagi lalu akhirnya pilo non rajas kisu alang li pengge lahan lo laso peng dambom lang program te itu makisung povek ko ral tum lu bom lang pode lata kisung povek ko lapen ral tum ta non kito bom leader sumaning wai bom lang pode lata givir ke tengor non rajas kisu nong sedang tu po ili tu laso teng do bom lang program te karbe tu museum long bichom sida jimang mo kijut sige hala pina kumlina panasonsi opine bidang ko pola ke karbe tu no yo kono ni kan trade point ko ya ti laso teng sedang bom lang pode opine yang long museum long bidang ko kason tu la ke karbe lo yo hoku kali dia jima so jeplang ke jima pilo nang de kamata So thay của cái là sự biết nó là cái lo ini tu Bharat nó bằng cái 1986 là khi aku về cùng sai lo anh thấy cùng sai lo tapos sila pen 86 April ko an tong mini ko an he ni hala so purni mo bằng cái sir ting chap na mình đâu thấy long ta 86 là khi nó đi tu hang thấy đẹp pen no amar ta cái thấy nó nó thấy cũng thế council mà đây tu card đi là pen tu ni long so thay thaman cái song dia song cái clan thấy long bằng cái gì cái gì thấy long bằng cái ESC nanti di sisi sebenarnya kalau itu naik kami kan kalau di Autonomous Council itu cerai dulu lapen अभी lah tu MOU cetolo MOU ke sign lo bagi Health Department si langsung jago kewan lo lah bagi hidup ke udah mulai sampai sekarang council tu jago mana waktu sudah hal suatu MOU Central government atau state government ang bom namdon ke cetok termasuk MOU bangke jadi ku bangke hal suruh cetok sulit dari tentang itu misalnya itu sih kan tema compromise ang deng bang duko hal suruh compromise ni ada ni bang bolo state government apa pun central government apa pun tak mila bangke tak compromise dari itu mana cepat sampai itu lah hal isi ang deng kita tolong lo UP dia sudah sampai dia sisi itu hembrek kan lo kulit lo yang uji tolong lo bulan sota pulo masih itu UPS satu apa ke hitung ke hembrek wan lepo itu ke kompromis nih pulo nanti jutsi bagi aku UPS satu tak kompromis sama MOS memorandum of settlement langsung dijukok lo lapen ada arlo wan bagi hidup tapi lagi mi bagi hidup lo kan tuh bagi itu besar maklar lo tapi aku tuh sontro tu mana aku kita kan macam top level sontro tu mana aku lah compromise. Lalu alu kan makin lu makin teknologi orang tu kan ni lagi orang makin sim cap makin kecil tu mati dah. Lasi non langsung ni kalau se central government atau state government atau mana kan compromise tu no kacipang sam tu no lahan ka jok lu itu ke lada milo puana matong make karpin mo aja ko bange jukok lo lasi no ki prang lang jila ko mal tum si state government atau central government akan compromise bi bill uji halaban lo no lagi lasi nilitung karpin mo ora pam ahok pe alam kepacini gantung bang lo pakai kecetan gantung bang lah ini tuh efisiensi itu pakai tak kompromis kok bang itu yang kompromis dulu kebang cilang pakai oh itu ke karena lo Autonomous Council ke 6 itu lah tempat cari nahi 6 itu lah road pen council cari nahi lah so tempat claim nampo lah pen ke council long kici eso tuh non tribal tuh vote jog long election tuh long lin nam long lah pen council pen ki pita ka sakuri lah pen ke ara tuh hat pilong
trade license pen dangok soft car ke pen long so men si PM nahi hala so ba ke tum efficiency pe lagi make lagi claim kor dekho sita ke damtang ate si asitina government along lo si ke compromise bote lagi kijulo lasi nota itu mah council ke thanga le lo iju konglo lasi la so teng bote itu mah ja kongjong si central government state government apang choda studla bote mope nang kusong khasi lagi itu mah khai karke judek ko lagi automatic lagi itu mah khai karke view tu no ihi na bangong ni nang nam bomo ihi na bange depar pihak ke claim apa nang cerai en bomo ihi na bange council sa kuli do anang cerai en bo ihi na bange election bulan jok lo thai da dop pi khai lo council na election man thod lo elected no bang council ke nang sipan lo itu mah khai bomo lagi kusong museum along situ khai bom sat Karena hobo ri Karena itu nak dulu, kue di, musik cipan bulan nikan korok thompiya pige. Ini kabino to mas council itu me council ciparu kaji ke ciparu kalau melu ngi wani kan ona so tai bote lasi jelar na itu minta pun jelar ni la hello lapan itu compromise na state government apa central government no compromise mit nahi la hello ni pun Akhirnya ipan film bisa sama lah penon komen si encok po, aku ini ipan video nya po komen si ya judok cok po, lasot yang si jakong jiwar po nak pelotan te, lada akibir ke sopin sodel kibir si kali, yuda tum dele kibir si kali, ake sadum dele kibir si kali, soalo tum ta nang birdum po ke, lasi laso pun hak nang ni kupilo kupi, soalo tum ta tudum tina puma, megjar na puma, kace songa po lo, laso pun hak nang ni, tihek men. Freedom of speech and freedom of expression. Article 19 la itu constitutional long ikitopia long along 10 APS la ben as constituency LE Central Pencheng law itu la freedom of speech and freedom of expression article 19 na ba por hera chini pamina la ben la women wing kising dak ejiapan APS tinalong sa tami women wing kising bom nilikan atumita amreng constituency pen berta na pilo lasi datu ko bisa women wing sing ang etno Point nating. la hello nili puji ko mangi itu a voice la pen itu ma speech tang anu tin sa tamila a voice raise tang ko educate agitate and organize Dr. Bhimrao Ambedkar Tipu atensi nili kaita hangpon kongno meeting may along sa tami la dito educate nang ko isiyang topic nang ko la pen dito la organize campaign nang ko la pen dito ki hang la pen ke kachithan kachimumbang ke sirag nang ko non aport hipiglo dito makai kibir japan apor nang le daprang lo lasi kato kawi sugar lu asong women wing do ang tami kurlo na emet prang na la pen pinso kachisong lo ito man tami kachisong tang do na isumar elong ri kachirai pom japan Akhirnya pipar piloni la sisuardo tum tame ahok pet kate somalo make nang sirap nang situ nang fokusi alam ni peta tarlo la pet idutsia question lo lage non la bangso judgment Supreme Court of India pancholo nangji Chief Justice of India DY Chandrachud domo alangli pen ipang dakon la bangso a freedom of speech and expression bangke lahelo jakong hipitu media tuman TV channel atau apa jurnalis atau macam apa video lah hello nang tum government official tame majub tame government tum jok sike claim jok sike corruption claim mare ake no claim mare muni TPT be chenglo la pusal ke claim do ko pula tame nale tu peklang dak nangji si Supreme Court of India pen dipangda lasilake ahok pe dalam lo lake journalist media tuman TV channel tuman jakong TV long lo kusi lage ni benda hopon lo lasi latest teknologi aprang lo lage jasmet Malayalam channel tuman itu tom media one buat channel tu hala hindi kecar lo Hindu Muslim la bangso kecar lo latu mage ground report mate hala da kupisi kupusol si kecar lo ma la bangso a report ki end up amasi halada non rule bom a government ato make a hogalam ke paklang ma license ato ma than pipe amasi ato ning ka ke thom lo pe nei panan ka fight Supreme Court lo amasi ke damtang chiklo yon rai be chiklo yon ya prang make Supreme Court pen wardik kilo
Ahok pet government tum ke claim ke chok che police tame majuk tame MLA tame MP tame minister tame ke claim chok che pulo tang ke hala ke claim chok che ba ke paklang dak nai ke claim government ke claim chok che ku jong si paklang dak de pulo tang ke labang so itu ma det ke chok lim a det man ne det po lapen labang so det ke ching thuru ne det po lapen labang so det ke labang ke pa phibom po lapen ke do dak ti sia lang ni pe. So in order to run the democratic country smoothly, Article 19(1) should be properly implemented. La solama, la sini comments ngali tu man enjot po la pen la bang so sugang pe judet po. Aprang si jadi sarjaya kata man si hek pe la bang so aku thak ngali. No Supreme Court pen verdict pe lo de karbiang lo context nan kilo. Ini तुम कार्यालयों जर्नलिज्म टॉपिक मीडिया तुम टॉपिक टीवी चैनल तुम टॉपिक कपड़े का तुम इंग्लिश चैनल्स तमें दो लपेन कारबी लपेन कपड़े का सर्विस तुम्हें चेंगलो लासो पटा लबांगसो आर्टिकल 19(1) किपिचु पे मेजर पार्ट मीडिया तुम्हारा नहीं किलो media atau pan ki puji ke lain lo ye lake fourth state macam Fourth pillar lah, fourth pillar demokrasi pulo la press media jong si ingtang rak la buku abe dunde pen ahok alam han kekede demokrasi a government ke pakran ibun it pulo la si ili tu mate ke demokrasi pulo de murni atau mulu katum aning ke hangateng si jari nangi pulo mulu katum aning ke hangateng ben jari nangi pulo tangte la si non ke la newspaper atu la pen ke TV channel atu social media atu anta ruling party apan ba nili tu APHS sing tang o por pomat nang ningje hai he pura ningje tu de la pulo de chok kelo ruling party dame itu opposition atum dame itu makin chok chege nang jong dun det itu masih lalang itu here det masih la ane lo nili kuang tum nang lasi non ni dapat itu rakyat itu mengalong lasi constitution ate Indian Constitution Article 19(1) along importante ke freedom of speech and expression mare ini ke hangalam la pen nang lampi nang thang pen acha ko mai bidang ate pen nang di kumane ke claim chok sejat pulang te government aputha ile tum lam cepat coy dun lam te di dun la pen bidang ta former chief justice Supreme Court along chief justice ta puno NV Ramana police officers tum jongsi government pen aki chok chia kam tame ajala sai tame adi chipi dun pen tangka arom ri pen ka income dun pulang te labang so police officers ke protection ipe lapen government ke rem lo prote jail dam nang ji kusi la sida ke police atu mase jong to tame ke jong ke lage nang li officers tame ACS officers tame IAS officers tame nang li ajala officers tame MP MLA tame EMCM tame nang li karap so to pulang te nang li jail dam le la so pada comment ko nang ahok lo media tunje open ba kaya nang jako gitu ate ma ahok alam si piklan ni lapen ni kurang aku mah lo itu karbian lo dalam media itu dulu main meeting lo kita undian perang ini suppose ini ruling party tu ba BJP tu meeting tu ba Congress tu meeting tu ba opposition ba regional party tu meeting tu lo teh alam itu ini pialam thingse da meeting itu mah tapi kupisi alam itu mah arjui mah perang itu sigmek kat na dia ahok kapan ahok alam apa ke sara pulo aju ai ni pintu tepin be lapen abang menyepiklan tu dia di dulu kali lagi chok chelo kiri tu nanti itu piklan tep ni lalu pulo te ini tu athema media pe na joksi om dung arala tunke ichini dia sonda chini logo lahir se kiri nanti mane ahok alam apa ke piklan dak hai ni Constitution is above all pulo Prime Minister, Chief Justice, Governor, MP, MLA, Speaker, Deputy Speaker, and to napanda Constitution sih terus. Constitution jong si jakong nang pilo pulo nang mania CM, mania MP, MLA to, mania Chief Minister, Chief Justice mangkap. Ini nang jalan lama bilo. Sitame itu kilang raya mangke nang li karju, nang li keklem apa?
aron nating mesikian lumatyan ke mahalan ke di kacina ji lapen kumanya jong si corruption claim dia pulutan te lagi kapteri nanja lam ore nangli tumanung constitution sin arja pulutan lo raja sisu nangli ki hekpen labangso alam pilopui kar biang long irrigation as a department of 1,000 crore bak susibon scam lapen kaprek a department lo ka itu panglim dupik non for len along alam kita nak lo la son si hidup kila along li pelang tangka kacilong tu naya tu make la CME amatum lapen mondo la tung ta du pusi biar talit kuno la sila sopo ta nang ni kopilo pi lagi Carbino untuk Post Council department of irrigation department is the kemai kalang lapen irrigation department itu kaciklah baik nanya sai ke non lasot tay ko de la kaciklah bede konama sai katiki adang the hidi adang the adim lang ka be soki long ode halada lang roiso le do te pepsi lang halada ke tali ben di sai di patiki long ke lang kaciklah ne non ma gira sone gal delu ahi di do ko chirike badang stu choji halada irrigation scheme amount ke de 10 crore 15 crore bili alam ma gila hai kasi kona si dada ke sai katiki long katiki ju ta kona si katiki long di kilo lo tanto daba ama tangka khoros desda bana tangka khoros desda ahok pe da lang long le la pe da sai katiki long le asal khas do pilo kasi nona ba ke irrigation department ba ke tangka ke chokapang lin labang so department sila ba ke pinjong le Fort Lane lang lagi, kado wait egong pro lang lagi, nonanda abi thana long le do vek nonanda compensation chelong le. Lapen hala kilong tanga tunta nonanda chitin dong jola. Lapen hala kilong nangi vek atangka na hokper atangka long le. Lage ladak Carbino Autonomous Council tundak chiyok dulu report. De council pen chiyok dulu report. Genuine hala dak proper hala ansong tanjong sidak hok a beneficiary satun anjong si alang tum kasarbe teng nang si piji dulu te hal tung te long wek ko ta nono bang ke da council tung si yok dulu ba non bang long te la so bena posi non bang ke hanjur la si ke long le tung ama phanda council pen non bang council tung si yok no posi council tung kiat nang ko la hello ni masih case hormu ke lason no legal terms ate ke itip jong si case register de lokon de nangli tum non ke BJP government si cari bom nak tema पुलिस अपन अमेक की बांग की बुंग बेनंग तुम जोगी गवर्नमेंट के चारी कच्चे लाड़ो लगाने नाले तुम जोगी लगी लगे चीफ जस्टिस फॉर्मर चीफ जस्टिस एनडी रमन्ना तब लोग लपेन लो देंगा लगे ना तुम जोगी लासे कार्बी ऑफिसर्स तुम तमे कार्बी गलीजर ऑफिसर्स तुम तमे नाले तुम किदुक जेट की बोयन आराम तुम्हारे इन हॉर्निंग दिन सो तुम पेन काम रात दु नहीं नाले तुम आखी कचों सिप दु माय तुम कैम कहते नहीं लासी नाले तुम हाथ मचनी लोगा लबांग सो टॉक सुपेन लपेन कुछ नहीं भाषा दाम तो non labangso tihek man sekali man komen ayan po labangso Supreme Court judgment pen karbiang long a media at tumapanan lipi lo po so puta non labangke freedom of speech and expression bangke constitutional right lo lage khang lo lage chief justice na so ningi rit be pune lo governor ta pune lo lage MLA ta pune lo chief minister ta pune lo lage skame hala bangso na di kanin jalam pai tung kanin jalam make arona te kalima kalama bangpan kang tong kang tiga lima lama halabang same aron ateng pen ninjelo lamang same karbian lo konteks mangke sia penceng lo ke ter nang sabi na hemuni dan toi de la konara freedom of speech and expression konara constitution pen sila so kito kedo aso kota kang kilo kacini aja kong awida da podlo non la ke do tam EMCM MP MLA tum kacini aja kong awida da podlo lasi alang litu makan kipu dakji ke nalitum 6th schedule to the Constitution of India class and tha Charlie tha late ke nalitum chini tha Karbi Anglong is a lost district because the awareness of people is extremely low, education is extremely low. 2007 aminkan
Indian Army tu nang survey hood Karbi ang loki ingbo tang rat dead doan sa tami kichotap kijuntak a drugs tiranga sekhar lahay si jomput kasi lahay pen sa tami ilitung a knowledge ke lacking that lo kasi ilitung kadto kami sa tami chirok to amay doping nang ji lapen ke be willing to make decision. That's the most important quality of a good leader. Laki George S. Patton Pansipupon lo. Lasi rather side claim bang pudo claim ji puno tangte ino good leadership qualities labang do vet nang ji. Lapen ni kachuning ri media tung anak pan ke aprang sika ke ro si piji. Pima media tung ili tung APSLC meeting long as kami latung kami kami tama tangkap yang sila tung ili tung malong nang dunber. Lapen ili tung aphan latung concern pik atumi si kami anak ke hilopen si kami ili tung malong nang cerapton lo. Lasi alam itu aphan keninji kachuning ri alam angke lalo Article 19 freedom of speech and freedom of expression ahita template media tung a role important pik lapen media tung abang ninji dak lapen pudak chokdak mo pen ili tung asar si kami APSLC party president akihay sarji ay kathar sarji ili tung aphan ang pulo rada tung si kami APSLC ke klemat abang tu abang pitungan kichok che dulu ponte nang jong dun no nang correction dun no athema non apor abang ke la corruption abang si plain set lo lasi last but not the least corruption happens not because of bad people but corruption happens because of the silence of good people. Lasi media reporters sa tumantanon ke dopik lo Karbiang Long East West di Mahasauta lasi alang litung ans kami a voice abang ang anso se jongdak pudak lapuson lo tate anso itu mepo chokpo. Kilo pipar pilo kasi tumabang ke dak kelang kan cap nai bang kalang lo ili tum ongdum obe kimin tum resonim so tum kachari nang je bang kalang lo ili tum lo kachari lo itum higher secondary nang pass lo graduate nang lo master degree nang lo same itum dak lagging behind nili ke dang lo ke kilo pelakante ili tum halak theory bang ke ili tum purhi po same practical bang tum plan ke dia practical bang mon clear nai pelakante e thang pe cheng kon nei freedom of speech and expression kosong lai tum pa implement po pelakante e thang mas lam ning je tum thak da kai nang ko laben akhiri nang je lama be bang kan kang kon kang kigali pelakante lama ke itum claim laben constitution lo ipudado na freedom of press pada freedom of speech and expression kipina ko alam timang kalahin lo to find out the misdeeds done by the government done by an officers pada officer tu claim ke chokti government tu claim ke chokti kurdun lap nahi pusi ipu kurdun de kolata itum han IPC CRPC dan selam pinako itum kahe no tumane jail ablong na datu kedi lapen itum dia tamake itum la media kasi this is the only way how to save our territory our people le kasi itum la payment kona ituna lapen itum dia tame itum dia kan ki itum chong kona kasi penang talk show on 62 to the Constitution of India episode 324 orang nasi tongton akhirnya saya kata Rajas Tiso sampai kita kam sapi lapen Rajan Timur kado kabe panan kami nak tumpan kita para kiro parpigo lapen itu labang so pineng ya talk show tangan tum share ita lapen ansusin tum ron tak dokter tapi ini tum tak aron peko pelong te tum khai panda cinghon peko khai kacinghon peko te unity ta bangko unity bang lokon te itu peko lokon pineng ya talk show make dile tum lapan sikap kondo ado kabe panda ajo mit ado